شما خیرامی بلتنا کرمانچکی دملی نوی پرودایشی چورمی کوبانی ماوین قوتان پاوتن و چتیان دایش رامنی یه پگی آشکره کرد که وزیراحت اورو 28 چته آمی کشتن یادن مایدلال روژ شنبه آنکه جوی مجدارد کردستان و ترکیه پیا پیروکن دنیا سربا قاند کوبانی و جیای میدانان و مساجا پاشتاین دای حتی بین رحم سروک قنصه رایورنی که جکی جمیل بایکی آشکره کرد که هدف دولت ترکیه خراب کردشی سیستم کانتونی روژاوا استو هدف در حق پیواجو چاره کردنده اورو جو کمبیانا چاپ منی وراشتی مادزی بلتن خود جابده نی خبر او راورشینان ما زیهر روش بلتن خو اب پروداشان کوبانی دسکنه یادن مایدلال ناوندا چاپمنی YPG در حق پرودایش لجو حرب 24 ساعتان پینیده جو داموستاین دا YPG آشکره کرد که 24 ساعتان پینیده پرودایشانده هیریج امیر راپیا 28 چته دایش آمکشتن. YPG دیار کرد که قوتان اینان بوقتان بورکان الفرات و پشمرگیان رپیا دربه گراندای چتیان رو داموستاین دواجیا که وزیر باد دیهیر حتی نیمه شو جپه روشلات کوبانی هرم کانیا کرده و کچه بلدیه ده حرب گردی قومی نتیجه نپرودایشانده هیره جه امیر دسپان چته کشیای YPG اردوان که جپه باشور دزی حتی سو در پرودایش قومی و پانچته کشیای جو وسایت چته یانزی اب چته کمیان در پیا امهابی ناوند چاپمنی YPG دا زوناین که قوتان YPG سر رای حلب دزی ور چتهان هریش وراشتی و هیری چته کشیای انیه روژاوا جپه روژاوا دزی قوتان پاوتن اب قوتان بورکان الفرات و قوتان پشمرگیان رپیا ورا چتیان هریش وراشتی YPG آشکره کرد که پرودایشان 24 ساعتان پینیده چهار انباز اینازی وشی خو کرده وینی هر زوبین دل جوان قوتان بورکان الفراتسی نتیجه هریشان چتیان ده شهید کوتی همسروکی قنصه رایورنی که جکی جمیل بایکی جو برنامه سترک تیوی ده قصه کرد بایکی آشکره کرد که هدف هولداین دولت ترکیه و حکومت AKP ده خراب کردش سیستم کانتونی روژاوا است. جمیل بایکی دست نشان کرد که پیلجی حرب کوبانی ده حکومت AKP است و اونا هایر آنت املان دولت ترک سر دولت سفته واشت اب وستن کوبانی سیستم کانتونان ی روژاوا خراب بکرو چکه اک روژاوا د ستاتوی کردان بسلاسنیو مجبورو که و کردزی ستاتوی کردان بسلاسنو لا دولت نیوازنه و کرد ستاتوی کردان بسلاسنو ریواله که ستاتوی شار کرد روژاوا د نیرو سلاسناین کوته هورداینان و واشت نای کوبانی ده بدستان دایش بکرو جمیل بایکی هایر آنت امل بینی دولت ترک سر و ارد زوان که دولت روشلات میانی ده واشت گرانی خو رونو سر پولیتیکا واشت دایش بکرو قوت بازاری و کردانزی بکرو قربان نایرا حرب کوبانی حرب ترکیه همسروکی قنصه رایورنی که جکی جمیل بایکی در حق راوردن پشمرگیان یک کوبانیزی و نوا سر هول داینان با اصرار رایور اپو حرکت ما سربنگین پرسکتیفان تاین گورین پراتیکی راور برد بایکی و بلکی نه تامزه که ما واشت نیبه لا گورین که ما کردی خیلی مهم بی و ندوام کرد بعدو که هریش چته نداشت که ویشی بی قوت پاوتش پیایی که آمی پاوتن که نتیجه کنگره ده جابیرو پراتیک ده ورازیا شنگال مخمور کرکوک لالش و خیلی جایان بینده گریلا سبا دسکوتشان باشور بپاوش موزیان حرب ناجو رافینا ورچمان که اک پشمرگه و گریلا پیا حرکت بکره ایده بشره ورا داش سرکوی و کردستان بپاوی در حق واتشان اردوان یزی می پیشنیاز کرد که پشمرگه را ورنده بایکی و نوا راشت نیو سفته بریز بارزانی دیار کرد که ای بخو اوباما ری پیشنیاز کرد و دولتان جوبیان امریکازی نا پیشنیاز ترکیه را دا قبول کردش بایکی و راشتی ده مهم نیو که کامی واتیو که پیشنیاز کردو چیو مهم کوبانی ده ورا دایش پیا لشکردش قوتان کردستان ی پیایو پێک بە شارکردن هەبێ دەبن قیادەکێدا
واسطه خاکرین یک هبه وقت کردکانی نیادن مای دلال هرکس کردان را پیا پیروکین شاری و دنیا عاقبتی پیواجوی چاره کردن مراق کنو اورو HDP در حق نایده در حق عاقبتا پیواجوی چاره کردن ده جو کومبیاین چاپ منی وراشته سباک ما بابده که کومبیاین ده عمیق سی کردن پرس بکره نکا سرخط تلفون ماده پارلمنتری HDP İdris Balukenistو برز باروکن خیرامی بلتنما خیر میام دیب ساری چه مساعد سلام حرمت خوشمردم برز باروکن شما اورو زی هیئت امراlı و زی پارلمنتران HDP جو کومبیاین وراشتی و جواب دای پولیتیکایان hükümeti بعد نمایشان چالاکیان کوبانی Türkiye'de Kürdistan'da teröre binçim kerdin ve şare Kürdi dest pa kerd u anka honazi devam kana hatta binra hükümet rivali ne çalakiyan numayişan partiye şma hedef gena HDP hedef damıstana çavras raveşi kesan veşiye xo kerdvini sivilan veşiye xo kerdvini hükümet partiye şma ninara mesul gena kombiyayna şmaya avrodu şma cadana babet zi در حق ناید وازنا زونای ششماره بگیره بابد بین مجاره بین زی پیواجو چاره کردن که پیروکین دنیا مراکنو نیر تپیا سنی چطور راویر شروع ماشما گوشتاره کنه بله tabii kadak şımava yani civenema omevraştış aslında hafta verin guegmana civin bıraştın ama şimazın Karaman Ermeniyet göçük ve hevat kare desheş umbaz bin göçü gitmende ayra yoçan rej ama civine khuma tepya eşt ermavraz müznay yani hafta verin net rej paşamı niyet mal civinde ama kadagavun yani gündem piyore Türkiye Ermenek sera ser xavatkarı sera omet vraştış ayra mal civine ko eşt tabi ama civine hani çıta lüzum kense ma arzun ser mar hatta semed sürece yani derhak meselen rejim konjüktürü siyaseti mapek heyet olarak makal niket, maksı niket. Çünkü vaştiş serok inav yani temsiliyetiye maya vrazın heyet müzakere kureyi maya un vraştiş. Avruda hani AKP hatta seker, senniker, çıkarker yani ser cevap ayeva heyetema ahkal niker ama tabi nizde yine çoras ve juna yani rejak kuşatma işit ser Kobanya omaya vraştış ay rejna hatu yani hem kalkerdiş kısekerdiş zun AKP hem derhak millete kirdi politika AKP en süreci hizmet likena yani hem semed en süreci çareseri sera AKP av gumeg kwenye ay gumun yazana hemiz yani teverdez derhak milleti kirdet pure dünyada hemen hemen yani omaya yoca karşı çete işidet kirdun domaya yoca AKP ama itiraz ha karşı kirdun diyor politika vrazana. Avruda yani maer heyete ma in çoras sürecine hem tavır AKP sera hem süreci hem yani genel mesele roja var. İkerape çıkılı gelişme hema vernit aya ard vertiş aya ard zunser ma hatu yani semed ana sürece çe hassasiyet kopmasar ma ard verti yani AKP
nizde dehaftuna aslında gerka ingum müzakere pür varden verte. Hafto verin gerka pas sekreteriya ve sekreteriya devlet ma pür pya hani müzakere dest pekerdim. Ama Ermeniyen yani sekreteriya sera ay kalık vun ayın inkarken heyeti müzakere sera heyeti hakem sera heyeti takip sera hatta çıta maravatse iki Ermeniyen AKP zunet onu inkar ser. Avruda yani yaklaşım AKP ina vecvertise tabii derhak süreci gelek sorunu unverti. Ma ayrı nizde ders vece yani en son heyete marşı İmralı uca serakı civinlarla ayrıca hatta hükümet ediyor görüşme ma niyoma verti. Avruda hem makayı hem en bilgi bed geleko hemiz mesajı mabed devlet Türkiye ya da hükümet AKP çıkıdık ma sekerse iki Mayıs'ın ana saati aynı çiyor baş yani en süreç ser semed aşitiya devam kense AKP'nin vaktiye nimend yani vaktiye çiniyor AKP gerka Norveç semedin sekreteriya ve semed heyeti müzakere ve semed heyeti hakem sera yani çıta düşmüş bana gerçekten vej verniye millet verniye gel aye milleti marabaş ma kıyı ki mekanizma yani yön önce ve bir verte ve bir viraştır ene seraz ma başlı derhak konunun müzakere xevatayı bakır. Yaklaşım AKP'nin çend rejundiz ina devam kerse demek niyet AKP o çareseri vertit niyeten yani o diyor sonuç veceyen verti. Tabii aynı zamanda yani çıkıdık hani zarıd en gum müzakere semed milletvekili de ahli milimse yani en politika Kobani politika Rojava hunç aynı şekilde var ahlak mühime yani Mauniye yani işte konuya yetkili hükümet rejen vertise yani TED'nin terör örgütü YPG'nin terör örgütü yani IŞİD'o PKK bun zeyo binune yani pe uzun sera yo çareseri niyana verti yani niyet çareseri niyet çözüm ho vertise AKP gerka hever uzun ho değişik bazı uzun ho gerka politika ho değişik ki piyore dünya mesela Rejak kuşatma Kobani vrazya hatta yani farklı politika ard verti yani işte beklentiyen hem Avrupa hem Amerika yani vatılma Brooklyn'dir ve Kobani işit destek ona göre ama politik okubiyar verti ama ki uniye Kobani han nikona Kobani can niverdin yani Kobani diyor direniş zaf bil vece verti yani in devletin piyorun politika ko değişken tek yo devletmenda ayaz yani Türkiye devleti ya hükümeti AKP var yani eğer ikira AKP politika Kobani serra Rojava serra değişlik ise yani zerred derhak süreçler çoğunlukla yok hava piyarverti okuduyor durum olmak vermez. Ayrıca ma in uyarı hukupyor ma hükümetle var yani kamuoyuyla millete kurama var millete ma tabi nizdira takipkana iki rape hem tutum devlet hem tutum hükümet AKP çıkıdı veceyen vertise maz ona göre mahunç veceyen en konut yani çıkavkana ma serse ma millete kurabıldı.
Rêz baruken şmavanê neyre tepiyazî goreyê gamanê hikûmet pêvajoya çarekerdan du dewam bikare û aqibetê cî bedî bibo. Ez vana we şûwar bê spaskana sebeta wir bênişma. Spasyam Avrupaçım ser. Niyaden Maydelal numayişa nöbet ya sîndorê Pirsus û Kobanî yê Kurdistan jan û dostanê cizî ramena her roj komên newî û ziyaretkarên newî tewrê numayişa Kurdistan jan benê. Ser sînorê Kobanî de numayişa nobet bi qerardarî de girdi ramena Kurdistanê jî her roj meterisana nobet cagênê heta saetanê sodir dor bi dor nobet gênê. Ew rozî Kurdistanê jan bi girotişê zincîr xeleka Merdimî destpa numayiş kerdî e bi bedenê xwe YPG û YPJ nûîsnay. Heta bînra her cayê Kurdistan û Tirkiye re komên newî şinê ziyaretê numayişkaran Gencê Swêd, İzmîr, İstanbul ra şî noqteyê sînor û tewrê numayişa nobetê sînor bî. Gencan aşkere kerdi ki Kobanî tenya meseleya Kurdan nê meseleya mapêrokînana. Niyaden Maydelal jûyê mijdardi Kurdistan ra piya pêrokînê dinya servaqandê Kobanî vê jiyayê meydanan va Kurê Kurdistan de zî pêrokînê sûkandi Kurdistanê jî seferber bî. Ya mijdarê roja Kobanî de pêro Bakurê Kurdistan de ciyayî venat. Kes neşe ser karê xwe û wesayît neşuxlayî. Sermiyanên hikûmeta AKP û dewleta Tirk no çend roj bî semedê ya mijdarê şerê Kurdî tehdît kerdine. Kurdistan jan goşê xwe AKP re girotî û seveke vengê xwe birasîne lejvananê Kobanî saet çarast de her ja bî cayê serwedar tişî. û meydananê Kurdistan da na slogan berz bî. Tiya zî zariya Kurdistan amedo. Cawê bîno ke bi dest hezaran kes meydanan de bî û vengê xwe rastina Kobanî batman bî. Wan dazê rixmê varanê zêde dîmenê serwedatişê semedê Kobanî est bî. Şirnexê û Qazanê cî de zî bi dest hezaran kes weriştê serwedartiş. Cola Merg û Qazanê cî de zî bi dest hezaran kes meydanan de bî.
Kazayane Merdin, Kosar û Nisêbên Dezî rihê Kobanê meydanan de bî. متروپول سوکان ترکیه زی 10,000 ویژیای میدانان و پاشتای خووردایینا کوبانی دیمنیک استانبول مرسین آنتالیا آیدن و جایان بین را آمی ماپیا تماشا بکره جوی مجدار روژا کوبانی دنیا ده چولیگیج و درسیم مجیزی میدانان ده بی نمایشان چولیک و درسیم ده خوورداین کوبانی آم اسلامی کردن. Dersim'de İnisiyatife Meclisa Şari Sevata Jiye Mijdare Roza Kobane Yedina Ju Çalakiye vrasti. Çalakiye'de verva politikayene çareniye kerdene u herb, Vengdayı Sevata Piyaronayene amayse demokratik yeşari u büroya seferberiye Kobanere vair veciyayene ame dayene. Dersimizi kuçeye huneride ameyetiye het u hatta meydana seyrizayı bu sloganan u pankartan çi. Lewe bu hezaran hem velatizandı hem Seroke Belediye Mehmet Ali Bul, Seroke Belediye ye vakti veren Edibe Şahin, hem Seroke HDP ye Dersim Fatma Kalsen, Hunerkar Ferhat Tunç, Yardımkare hem Seroke Belediye, Temsilkare Saziyane Sivili, u Partiyane Siyasiki Tevre Çalakiyebi. Şaisra Tepiya hem Seroke Belediye Mehmet Ali Bul, art viriki, politikaya nereke deme Osmaniye rahatanika devam kene uvat, Verva şare Kurdi ses seriyor ki katliamı yene vrastene. La Kurdan da verva naye zonayse netevi pedabi u evreki rojavadı şoreş vrazino. Dıma yardımkare hem Serokiye Belediye Hüseyin Tunç bıname meclisa şare kaseykert u art zonke Kobane'de rıhmetengiyan hoverdaysoda gırsiyeno dayene. Çevlükteki hem velatizi sevata roza Kobane yedina amiyetiyele ve ucu eskere kendisi çapameniye ame dayene. Hem Seroke DBP yeçevlik halis yurtsever nadzada zonayeneki her hete dinadı insani sıvata Kobane vecay meydanan u poşte hoverdaysa hekin ye Kobane. Yurtsever vat, evru zeryane insanane dina sıvata Kobane est.
Eskera kerdi sıradıma Komale Wendekarane Üniversiteye Çevlik Biyoder Ju Çalakiye Poçta ise Kobane vrast. Çalakiye'de Xoverda ise Kobane Sero Qeseybi Wendekaran bi Ju Kaye Tiyatro Şehide Şare Kurdi yad kerdi. Neden Delal Kanada ra hatta Amerika, İngilizstan ra hatta Japonya ve Afganistan juye mijdardı Kurdi u dosyacı meydanan da bi nevelatan ra kanci mesajı ya meydayan ma haber xod piyatamaşa bikare. Bacarê Torontoyê Kanada'da çarşaya ya mijdarê roja Kobanê yê cîhanê de yew şeyiş bî. Şeyiş bine rayveriya Komelaya Kurd û terbiyeyşê Hodsê kesan viraziya. Bacarê Rojavayê Dewletanê Yewbiyeyên Amerîka San Francisco'da bi terbiyeyşê xeyla welatijan mîtîng viraziya. Bacara İngiltere dûr hamdezî Kurdistanê ji dostanê cê yew mîtîng de Ameyê tê het û xweverdeşê Kobanê silam kerd. Paytextê Arjantin Buenos Aires de zî mîtîng bî. Şarê cîhanê Dewletanê Asya'da zî Semedê Kobanê meydanan de bî. Nî welatan re yew zî Afganistan bî. Eyaletên Herat, Farah, Nangarhar, Balx, Taxar, Nimrûz û Bamyan de Semedê Kobanê çalakî bî. Şehîşê bacarê Mazar de pankartê Kobanê sembolê tekoşîn û xwerdeyşê û rabî. Çalakiya Bamyanê de zî hemaratî jî bi weneyanê lejvananê YPG û YPJ meşiyayî. Bacaranê Ferah, Celalabad û Taxar zî mîtîng û şiyayîş bî. Heratê de ala Daîş amê veşnayîş û herişê çeteyan amê protestokerdine. Kurdistanê ji dostanê xwe Japonya'da zî Semedê Kobanê meydanan de bî. Paytext Tokyo'da bi terbiyeyşê karkeranê Japon mîtîng viraziya û xweverdeşê Kobanê amê silam kerdine. Bacarê Brisbane ya Avustralya'da zî Kurdistanê jî saetên şewê de ameyê tê het. Nûmayîş de Semedê Kobanê mûm finayîtiye. Paytextê Lübnan Beyrût de zî bi sehan hemaratî jî Semedê Kobanê ameyê tê het. Ermenistan'da zî şar Semedê Kobanê vejiya meydanan û herişê çeteyan protesto kerd. Neden Delal Parlamentoya Avrupa zî ebije û konferans hayra ancen û xweverdayişê Kobanî ser konferans meştê Parlamentoya Avrupa di Brüksel'de saat 15:30 de deskenocin. Paytexta Belçika Brüksel'de Parlamentoya Avrupa meşte konferansı bi babet Kobanî virazdan û konferans hete Kongrê Netewî Kurdistan Keneke, HDP û Koma Dostaniyê Kurdê Parlamentoya Avrupa organize ben û konferans bi nameyê seriştişê Daîş yê vera Kobanî û tesîrê ciyê ser herem viraziyên û azayê parlamento Gabriel Simer, Bart Stes, Marie-Christine Vergiet, Bodil Sebalos rayverîne desteyê Keneke ra Adem Uzun, akademisyenê Rojhilata Kurdistan ra Doktor Kamran Matin û hemserokê PYD Salih Müslüm zeyî qisê kerdoxî tewrî konferans benê. Hemserokê PYD Salih Müslüm do derheqê ray û raybazanê çare kerdin de qisey bikero. Zewbîn zî yeno pawtenkî xeylî kesî akademisyen û siyasetmedar zî tewrî konferans bibe. Konferanstı babedê zeyî qewmiyayişê Kobanî, seriştişê Daîş û Semedê cê tewr û wezîfeyê şaranê mavenetewê yeni qisey kerdin. Konferansoku salona parlamento Paul Henry Spack de Vraziyeno saat 15:30 deskanoci û heta saat 16 şan rameno.
Ya denemay delal Irak'tı çeteyani Daesh ju qatiyama bin sivilane viraşt gor zonayşiki sermiyanane Irak Daesh aşira elbu nemriya ak Suniya hiri kesra veşi kesi katil kerdi hatta binra paytaxta Irak Bağdat'tı ju çalakiya anke numayişa intihari viraziya. وزیرتی حق مردمانی عراق در حق کنکشتن چتیان داعش دا مستعین دا وزیرتی دا زونایان که چتیان داعش ایالتا آن بارد ور اشیر البو نمر یا کسونیا کنکشتن ورشت گوره دا مستعین چتیان هیری روژان پینیده هیری سیو وستوده آزایان نا اشیر کشتی و جسدان اینازی اشتی زره جو بیریمیان اشیره البو نمر جو اشیره که ورا داعش خو وردانا و وجیانا وریه وقتا که ورا داعش حکومت ناوندی عراق را واشتنا تفنگان کرد بی لا حکومت عراق ریوار ترس تفنگی بکوی دست داعش واشتنا اشیره البو نمر رد کرد بی حتی بین را پایتخت عراق باغداد ورا حکومت شیعان هریش بمبئی ورازیا گوره زونایشان هریش وقت مراسم عاشوره ده قومی نتیجه ناهریشتی ده سودده رویشی سیویلان و شیعه خو کرده وینی. Ya denemay delal qazaya Kahraman Ermenekti veriya çend rojan ju felaket bibi u bini kani bin avd menbi u gurekarizi bin maqsur menbi de suhaşte gurekare ki brojano bin kani de mendira o mutherkşinu birniyanu Ermenekti vistu heşte jotmehede bina avade mendena ju kane komire radıma pitayse malbatane gurekaran devam keno. Gore zonaysan hot roz radıma kane komirira Piero ave ame teverestene. La nikaki rivalet samır u gaze khorira gurenaysi zafkıran avesone. Çondrozioke ne malbatane gurekaran ne ki rojnamevanan re desture sevate necdi biyayene kane niyena dayene. Hereme bine çepere polistera. Malbatan vervagiran aveşiyayse gurenayisi u AKP'izan hersinye u dire zonayisin yene dayene. Hete binran nevazkhane Ermenekti desu heş tabuti hazır yene vındarnayene. Vajiyakı sermiyani inkarkene la reşiu meyti desu jugurekaran u rivale herse malbatan ra meyti seatane sevoda anine teverekane meyte hovt gurekarane binanki hovtay heştay metre tenena cerdere. Heremedi suare malbatane gurekaran biye maven benebers. Türkiye'de veşiya gurekaran u insanan muhimniye. Sisteme je koleyane modern bu pere esenik u betibariye gureynena inan serra SBI'ne xuramena. Her roz sev hotay dıdı kazaya kare yene meydan u tor gurekari veşiya xo kenevindi hama vere nayen yeno guretene. Listeye merdese gurekarandı Türkiye Avrupa'da sıraya jüyine dinadaki sıraya hireyine dera. Gore raporane sendikayan u meclisa veşiya gurekaran utibariye kare serra hazar nevsey çoğrası jüra nahet teyna kaniyani komiride ensenik hiri hezar gurekaran veşiya xo kerdevindi. Onca teyna serra da hazaru destor hata asma jotmeye hiriseyu jiyedzi kana komiriye somadı hiriseyu ponza spons gurekari bine şertane xiravinan ye sistemede ameyi katil kerdene. Ya denemay delal hükümete AKP akı fermana binçim kerdin u grotuşan da polisan na politikaya xod ısrar kana juyi müjdar bade çalakiyani kobani onca bedesan kes ame binçim kerdin. Seriştişi polisan yeser Ahmet Jan Rameni Ahmet'te roje juyi müjdar kobani de viskesi ame binçim kerdin. Nina rahaştici ebi iddiayı numayişe bir kanuni viraşti ame tepişten gore zonayşan ini haşte kesan ra şaşıcı kaçak domoni bi. Polisan AKP herişe numayiş yoku muştu ser ve kobani viraziya kerd. Polisan da sınav kesiki groti bin çıman darb kerd jev kaçak domana rapiya hiri kesi bi iddiayı azay rexistiniye tepişti. Havut kaseki sirti neticeyi seriştişi kayan dame binçim kerden ra hirici neticeyi vetişi mahkemede ame tepişten. Panç kaseki jole merk u kazaya ceçere de ame binçim kerden hona emniyeti paveni.
Nia denemay delal genci Kürt anku wendoxi Kürt şerzan Kürt de Sudidi Gulan da zaru de sidi heti polisani AKP ame be katil kerden meşt Eskişehir'de davaya Kürtî yene vinayen arvozi şerzan Kürtî venga terbiyena na dava kerdi. Evro ser ve hakem orada mı venge sıma bers kedi. Sıma ki beri çar mijdardı pero piyaşime Eskişehir. Heval şerzan ne merdo. رونشتش داوای قتل کردن وندکاری üniversite شرزان کورتی چهار مجدار ساعت دست چهار ده عدلیه اسکیشهیر ده ینوینیتن آزای کمل وندکاران شرزان کورت سوتا قاند همتی اسرائیل داوا کردن جو ونگدایش به ویدیو وراشتی بنا ونگدایش هوال آلوزی کورتی وازنه وری پاک کردن قطعیمان بجری و جو عدالت که راشتکین پیدا ببو ویدیو ده به زمان کردی و ترکی آمق سی کردن و واجیا که ver ve kıştış u katliaman güne gerek beyveng meyero vindernayen u herkes çare mijdari Eskişehir'de tevri ronuştini dava bu. Polisi devleta AKP'ki şerzan kurti vistbi kışti bi avi erziyay bizare u dımaraki hete mahkemera ame bi serbest raverdayen. یادن مای دلال خبر امای پینی در حق نمایش چالاکی سبا سربسیا رایور شهر کرد عبدالله öcalani دیا نمایشا نوبت آک 2017 د استراسبورگ دست کرجی دوام کنا نا هفته کوماک سوکا آلمانیا زاسکی تنراشی سیو 25 هفته د نوبت دورگروتی نمایش نوبت آکو 25 هزیران 2017 سوکا فرانسا استراسبورگ دست پا کرد هفته یا 25 درامنا نو هفته نوبت تی کوما سازگی تنی آلمانیا دورامی گروتن نمایشکاران را منزهر کاراکاش روکن کاراکاش حکیمه یوسف و محمد دوان سربا توربین نمایشان کیفوشی خو اردزوان نمایشکاران اشکره کرده که حتی که öcalan ebe fiziki serbest نیرو تکوشن اینان دو برامو نمایش نوبت یا öcalan serbesti hatta nika be maven devam kert u neziye işte kesan miyan da jagrot çarçove na numayişte 20000 reveşi imza amey are kerden be 3000 envelavok u broşüri bivla تماشاكن دلالي ابنا خبر ما امي بيني بلتنا خويا اوروي كرمانشكي حتى مشت بمانوشيد روجش موشبو